Ja sam Nikola Stojilović iz Iponice i bavim se ratarskom i povrtarskom proizvodnjom. Što se tiče povrtarske proizvodnje, baziramo se najviše na lubenicu i papriku. Generalno je bila dosta teška godina što se tiče proizvodnje lubenice, zato što smo imali kasne mrazeve, gde nam je i pre i posle toga pomogao Galenikin Fitopin. Kasnije, tokom proizvodnje, imali smo problem sa gradom, sa nepogodama. Posle grada koristili smo Legat i Fitopin kako bismo oporavili biljke što je više moguće, koliko je bilo moguće tačnije. Posle toga, zbog padavina, javljuju se bolesti normalno. Što se tiče plemenjače, koristili smo Magnetik, veoma pouzdan u suzbijanju plemenjače. Što se tiče crne pegavosti, tu je bez premca najbolja Promesa, koja to suzbija 100%, što se kaže. Magnetik koristim od kada se pojavio na tržištu i što se tiče Magnetika, topla preporuka svima jer plemenjaču suzbija dobro i ima produženje delovanje. Što se tiče Magnetika mogu da dodam da je bitna i karenca nekad, zavisi u kojoj fazi ga koristimo, a najbitnije je to kada se javi problem ili da ne dođe do problema, mi to možemo da rešimo Magnetikom jer ima kratku karencu. Pošto lubenicu radimo dugi niz godina, probali smo da rešimo problemi sa drugim kućama gde nije bilo toliko uspešno kao što je bilo uspešno sa Galenikom fitofarmacijom. Moje iskustva sa Galenikom su fenomenalna. Što se tiče preparata, kako deluju cenovno, koliko su pristupačni, jako je bitna nama proizvođačima odnos cene i kvaliteta. Što se tiče stručne službe njihove, za svaku moguću pohvalu, bilo koje doba dana da se pozove za savet ili kad imamo neki problem veći koji ne možemo da rešimo, uvek su izašli u susret i uvek su bili tu da izađu na teren i da kada imamo problem da ga rešimo. Kad su Galenikini preparati u pitanju, najbolje je objašnjena primjena i način primjene. Koristim Galenikine proizvode, koristići ih u budućnosti zbog kvaliteta i topla preporuka svim proizvođačima lubenice da ako nisu do sad, da probaju i uverit ćete se u kvalitet.